Ni amakuru akomeye kandi yihutirwa tugeze aka kanya aho byamenyekanye ko Perezida Tchiseked arembeye mu gihugu kiri hanze ya Afrika. Ni mu gihe ku rundi ruhande aka Fdrl ngo kaba kagiye gushoboka nyuma y'ibyemeranyijweho muri Angola. Mwamaze kubyumva ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi, twibanda cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubana natwe n'inkunga ikomeye kuri uyu muyoboro mugari w'amakuru agezweho. Muze mwese duhure mukanda subscribe kuri buto mutuku mukora no kunzogera tubashe kubana amakuru atandukanye tuba twabateguriye. Mbahaye ikaze. Uburwayi bya Perezida Tchiseked ni amakuru akubiye mu itangazo riheruka gushirwa hanze n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya RDC avuga ko uyu mukuru w'igihugu yasubitse urugendo yashakaga kugira Kisangani ku mpamvu z'uburwayi, ahubwo ko Minisitiri w'Intebe ari ugomba gusohoza urwo ruzinduko muri iyi ntara ya Kisangani. Amakuru avuga ko Tchiseked arwaye indwara y'umutima ndetse kandi ko agiye kuwubarwa aho yajyanwe kwivuriza mu gihugu cy'Ububirigi. Hari andi makuru yo ku ruhande yatanzwe n'abantu bahora hafi ya bwana Tchiseked avuga ko uyu mugabo arwaye indwara ya kanseri. Ariko ubwo uyu mukuru w'igihugu aheruka kujya kwivuriza mu Bubirigi ahagana mu mpera z'umwaka ushize, byagiye bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ko ahora arwaye indwara y'umutima. Akura akomeza kuvuga ko ashobora kuba arwaye umutima na kanseri, gusa iperereza ngo kuri ibyo byombi rirakomeje. Mu itangazo ryasohowe n'ibiro bye rivuga ko kubera umukuru w'igihugu atameze neza atakigiriye uruzinduko mu ntara ya Kisangani, aho yari kujya gufatanya n'abanyagihugu kwibuka abanyekongo bishwe muri ibyo bice no mu burasirazuba bw'iki gihugu. Iri tangazo rikomeza rishimangira ko Minisitiri w'Intebe wa RDC ari uzaserukira Tchiseked muri uwo muhango wo kwibuka uzabera mu ntara ya Kisangani. Mu gihe ku rundi ruhande aka Fdrl ngo kaba kagiye gushoboka nyuma y'ibyemeranyijweho muri Angola. Leta ya Kigali, ya Kinshasa na Angola zemeje ko umutwe w'iterabwoba wa Fdrl ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bawusenyagura burundu. Iki cyemezo cyafatiwe mu biganiro birimo kubera i Rwanda bihuje intumwa za leta ya Kinshasa, iz'u Rwanda na Angola. Bikaba biteganyijwe ko bigomba kumara iminsi 3, aho byatangiye ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Bikaba biteganyijwe ko biri burangire uyu munsi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani. Ibi bibaye mu gihe mu biganiro biheruka byabaye ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024, intumwa za RDC zari ziyobowe na Dr. Christophe Rutundura wari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga zari zatanze isezerano ko mu kwezi kwa kane uyu mwaka zizagaragaza ko zishoboye zigasanya umutwe wa Fdrl. Umwe zabivuze mu gihe raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye zari zagaragaje ko Fdrl ikorana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara zihanganyemo n'umutwe wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Icyo gihe intumwa za leta ya Kigali zari ziyobowe na Dr. Vincent Biruta wari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, nazo zemeje ko zizasuzuma ko guverinoma ya Kinshasa izaba koko isenya Fdrl mu rwego rwo kurinda umutekano w'u Rwanda. Ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane RDC yeretse umuhuza wa Angola umugambi w'uko iteganya gusenya Fdrl. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu u Rwanda narwo rwereka Angola ko ruteganya gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mugambi. Intumwa zitabiriye ibi biganiro zagaragaje ko umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa RDC, zemeranya ko imirwano hagati y'impande zihanganye zigomba guhagarara guhera ku itariki 4 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2024. Nk'uko byemeranyijwe, abo mu rwego rw'ubutasi ruhuriweho n'ibihugu bitatu bazagenzura ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mwanzuro nk'uko byashimangiwe n'ibiro bya Perezida wa Angola na za Minisitiri z'Ububanyi n'Amahanga. Zemeranyije ko ku itariki 7 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2024 abo mu nzego z'ubutasi zo muri ibi bihugu bitatu ndetse n'izindi zirebwa n'iyi myanzuro bazahurira i Rwanda bagasazuma icyifuzo cy'umuhuza cyo guhuza imbaraga mu gusenya Fdrl. Abo mu rwego rw'ubutasi bahawe tariki 15 z'ukwezi kwa munane nk'igihe ntarengwa cyo kuba bagejeje ku baminisitiri raporo yo kuri iki cyifuzo mbere y'uko bongera hura muri uku kwezi. Nanone kandi ku rundi ruhande leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 batangiye ibiganiro by'ibanga bigamije guhosha amakimbirane amaze imyaka irenga 2 hagati y'impande zombi.
Nanone kandi ku rundi ruhande umutwe wa M23 mu kiganiro wagiranye na Al Jazeera ubwo yabasuragaho bagenzura umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatanze umucyo ku bibazo bikomeje kwibazwa ku mutwe wa M23 nko kumenya niba ari abanyekongo koko icyo barwanira aho bakura inkunga n'ibindi. Mwamaze kubyumva ko twamaze kwinjira mu nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi, twibanda cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubana natwe rero biroroshe no gukanda subscribe mugakora no kunzogera tukabana amakuru atandukanye twabateguriye. Mbahaye ikaze. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 kuva kuri uyu wa mbere ku itariki 22 Nyakanga batangiye ibiganiro by'ibanga bigamije guhosha amakimbirane amaze imyaka irenga 2 hagati y'impande zombi. Ni ibiganiro biri kubera i Kampala muri Uganda ku buhuza bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni na Uhuru Kenyatta wahoze ayobora Kenya akaba n'umuhuza mu bibazo bya Kongo. Tabiri ibi biganiro ku ruhande rwa M23 barimo Colonel Rene Abandi wahoze ari umuhuza w'ibikorwa ushinzwe gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro uyu mutwe wa M23 wari warasinyanye na leta ya Kongo. Colonel Abandi wanigeze kumuvugiza M23 i Kampala ari kumwe n'abarimo Lawrence Kanyuka usanzwe ari umuvugizi w'ishami rya politike rya M23. Intumwa za leta ya Kongo ku rundi ruhande ziyobowe n'umuhuza bikorwa wa gahunda ushinzwe kwambura intwari imitwe yitwaje intwaro ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi bayo. Wahoze ari umuyobozi w'inama nkuru y'itangazamakuru n'itumanaho muri RDC yajyanye i Kampala n'abarimo witwa Matuwari Malungu kimwe na Okankwa Bukasa nk'uko bigaragazwa na Ordre de Mission bahawe na Ministre w'intebe wungirije wa RDC akanaba na Ministre w'ingabo ndetse n'abahoze ku rugamba. Si ibyo gusa kandi nanone ku rundi ruhande mu kiganiro umutwe wa M23 wagiranye na Al Jazeera ubwo yabasuragaho bagenzura umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatanze umucyo ku bibazo bakomeje kwibazwaho nko kumenya niba ari abanyekongo koko icyo barwanira aho bakura inkunga n'ibindi. Kimwe mu bibazo yabajijwe ni ukumenya impamvu M23 yongeye kubura intwaro mu gushyingo 2021 nyuma y'imyaka 10 ihagaritse urugamba. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka nyuma y'uko abajijwe impamvu basubukuye urugamba nyuma y'imyaka 10 yasubije agira ati ubwa mbere nitwahindutse umutwe udakora twahagaritse imirwano kubera ko twari dutegereje ishirwa mu bikorwa ry'itangazo ryashyizweho n'umukono ku itariki 12 z'Ukuboza 2013 i Nairobi muri Kenya rikomoka mu biganiro by'amahoro byabereye i Kampala muri Uganda kandi nitwasubukuye imirwano. Ariko nyuma y'amezi 18 y'imishyikirano yabereye i Kinshasa na guverinoma ya DRC byatangiye kuva ku itariki 29 Nzeri 2020 kugeza ku itariki 10 Gushyingo 2021 twagabweho igitero n'ingabo za leta ya DRC. Umuvugizi wa M23 kandi yabajijwe icyo avuga ko bamushinje ku uyu mutwe ushaka kugenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro by'umwihariko icyarubaye. Bijagira ati aya makuru siyo kuko urugendo rwacu nirutwarwa n'inyungu. Tumaze imyaka 2 mu gace ka Bunagana hatagira ibirombe. Igihe twajyaga irubaya muri Mata uyu mwaka byari ukubera impamvu z'ubutabazi. Iyo duterwa imbaraga no gushaka kugenzura ibirombe twari kuba twaragezeyo kera. Umuntu wese agomba kumenya ikintu cy'ingenzi, rubaya na gace gatuwe ntabwo ari ahantu hacukurwa amabuye gusa. Twagiyeyo kubera abaturage bo muri Rubaya batakaga ubufasha kuko bari bamaze imyaka 20 bicwa kandi bagahatirwa na Fdrl. N'ingabo zabajyanaga gukora mu binombe harimo n'abana. Icyo twakoze muri ako gace ka Rubaya nuko twahise duhagarika imirimo yakoreshwaga abana muri ibyo binombe kandi tubyubahirije cyane. Muri icyo gihe twanabujije umunyamuryango w'umutwe wa M23 kuba yakwishora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibyo gusa kuko Lawrence Kanyuka kandi yabajijwe aho bakura inkunga asubiza agira ati tuba ku butaka burumbuka twihingira ibiryo by'ibanze bihera kandi nitwishingikiriza gutumiza ibiryo kugira ngo twibesheho. Tira kandi imisanzu ituruka ku miryango y'abanyekongo hamwe n'abashyigikiye umutwe wacu. Naho intwaro tuzikusanya ku rugamba tuzikuye ku ngabo za leta zihunga zigasiga intwaro zari zifite. Sibyo gusa kandi nanone ku rundi ruhande